mu ngendo gufa ariko zamaze igihe kinini, nta rugendo rwaza imbere y'urw'Abayisiraheli bava muri Egiputa basubira muri Kanani yabo. Uru rugendo byibuze rwabafashe imyaka 40 mu gihe byari ibirometero biri hagati ya 400 na 480. Ibi byerekana ko byibuze metero imwe bayigendaga mu gihe cy'isaha irenga metero imwe. Aba banyayisiraheli bari mu bantu babaye mu buzima bwose isi yaba yaragize, habe gutera, guterwa, gufata no gufatwa bunyago, jenoside, iterambere n'ibindi byose. Mbere yuko Abraham aragwa kuzaba sekuruza waba, igice Isiraheli irimo cyari kigizwe n'abakananites, ari b'abakanani. Mbere yuko ubwami bwa Isiraheli n'ubw'abayuda bwihuza, ari nabwo bwaje kubyara Abraham. Imyaka yahise ari myinshi, ubu bwami bwigarurirwa na benshi, harimo ubw'Abasiriya bwabicaga bigacika muri iyo myaka, Abababiloni, Abagiriki ndetse n'Abaroma. Mu gihe Abagiriki babakolonizaga, abaturage ba Isiraheli bagerageje igisa nko kwigumura, bituma ubwami bwica benshi, abandi baratorongera. Mu gihe cy'Abaroma, imyemerere yari iganje muri kiriya gihugu yari ya Gikristo. Gusa mu myaka y'ibinyejana yakurikiyeho, cyane cyane mu kinyejana cya 7, iki gice cyaje gutwarwa no kwigarurirwa na Islam cyane, bituma benshi mu bari bahatuye bahinduka. Ku kijyanye n'ubuzima bw'abanyayisiraheli hagati y'ikinyejana cya 7 ndetse n'ikinyejana cya 19, n'ibijyanye n'ubuhunzi ndetse no kuba mu nkambi, haba mu Burayi, Aziya yo hagati ndetse no mu gice babagamo bamwe mu babashije gusigarayo. Mu myaka y'1900 mu isi hatangije cyitwaga Modern Zionism. Yari gahunda yari yo gusubiza aba Bayuda ku butaka bwabo bw'isezerano, nyuma ya ryasanganya bahuye ryo kwirukanwa no kumeneshwa mu gihugu cyabo. Ubwongereza nka kimwe mu bihugu byari biri inyuma y'uyu mugambi, nyuma y'intambara y'isi ya mbere bwabohoje kariya gace ka Palestine, ubundi burahakoloniza. Nyuma y'intambara ya kabiri, Hitler amaze kubakorera jenoside, UN n'ibihugu nk'Ubwongereza ndetse n'ibindi byafashe umwanzuro wo kubatahana bukabakatira ku gitaka cyangwa se ku gice cya Palestine, ubundi nabo bagatura. 1945 UN yari yasabiye kandi aba Bayuda ubutaka bwanganaga na 56 y'ubutaka bwa Palestine, hanyuma aba Islamu bagasigara kuri 44. Ibi byavuyemo intambara z'urudaca zitarangira zahereye kera kuva Isiraheli yakatwa, ariko n'ubundi Isiraheli ikomeza kuzigendamo neza. Nk'ubu kuri ya 56% bari bayihaye ubutaka, yo yaraburengeje, ubu ngubu bisigaye ifitiye 77% y'ubutaka bwa Isiraheli. Oya, n'ubwa Isiraheli bwa Palestina, kuko barayikatiye bayiha 56, bigeze kuri 77 ibufata. Nk'uko bamwe babyizera, Isiraheli ni ubutaka bwera aho Yesu Kristo yavukiye. Ubutaka bwera ntawe buvogera. Ushaka kubikora bazirane, ushaka kubyumva subscribe. Hey, ubu Isiraheli irindishijwe umuriro. Amerika n'Abanyaburayi bayifata nk'intara yayo. Mu bihugu bitunze intiti izi imbere, ibitunze ibitwaro izi imbere. Reka numve n'ahandi iza mu bambere. Mumbwire muri comment this way. Njyewe ndi Trika Boss. Documentary nk'izi muzajya muhora muzibona, subscribe, ubundi twiganirire, twibere inshuti. Ndabakunda cyane.